Malolo malia hau ki mulele e tonga no kotoa. Fia ki te tailele ki motor ki o mo uniongo ngomele tio ka mafike television e tonga ki he fia fini. Makai ko ki he tala no lahi oi aho. Whai historia i kuna e tonga ne me talisiliva e ula ki fia whapure anga whika o ake me whukotutu teknolosia whasainisi ko First Global Challenge a siniwa Suisa Lani. Tuku pae pangia mamani ke nau tuta whaaki tongani o toko ni mai a whengata whaaki ke no lalanga o i tonga tu uloa mo whakalakalaka whaka ekonomika. Pea whakahauwhi e kau polisi ha mo ui ewa i ewa ni ripoti o kuna te kina i a waka i he moana. Ka koe wakai lewa eni ke whakai kiki. O ku whakahistoria ki mamani ai asi hake whaipiri o teo ha musi e tuunga whikau wale leitahi mamani i he ilo whakateknolosia mo sainisi o le volo ako korisi. Ko hiri eni e whotu le koti e whanau ako e toko nima mitongani ne na whafafonga i atu ho tau whanua ki ha whiau i whawapure anga i ulope. O kusivisi i e tau kei mo e poto i ilo whasainisi e whanau ako korisi o ngai whanua o mamani. Wai whanua tūpola me whakaiki ke tarano ko ia. Ko e tohi eni he toko ni mani a hingoa ho tonga ni i he tuunga metali siliva he whiau hi. Hiri nau whiau au hi me ngai whanua kehe te au walu noa i maamani. Ai ene nau kau atu ke whiau hi no taktaha whaka ali ene nau teknolosia. O fōu i he ilo whasai nisi ke ne mao e whutunga o lo pati. Ne kau ki ai mohono veteki whaka au liliki o ngai kongkonga wha teknolosia ko ia. Ka nau toki whiau hi hono whotutu ufu mo ensinyai ka he pehe ki he veteki palopale ma. Ko e toko nima ko e nike ni ihi au nau lolo tonga ko he Polo Kalamako Foundation ai University Pacific Tonga waa i tonga ni, ka e pehe ki he Polo Kalama Foundation ai University o Kuakoi i he ako malunga lia hona. Ai ake toko nima ko e niku kau kai a mahon lai hakau motu o loa ki ola fine lo peta tau muha pai ka e pehe ki alitia tau kafa me he USB, ka e pehe ki a sione ve hala me he ako malunga lia hona. Ne nau kau whataha tu ai ke whiau hini me ongo whaiako i toko ua ko lo wheni tupou mono fofonua hakau motu. I whae ke eke ai ngongo ai le te o tonga he pongpongi e aho ni mo tali kita o University Pacific Tonga waa i tonga ni. Ne whakahae toke tālo pini hawea ai hoko e lava me ai whanau ni ko e makamaile kua o sia he University kai pehe ke he whonua whalukfua. Kama tunga pa whimaani ene o ku hawa vite e tau timi kuna o kawa dupa na o foku mai koni ku na o foku nei mo si diva na place na to whikaua. Toko tim whakatoa ne kasi au hime i maamani. Whakatoa e te au walu noa. Ai o kawa ni he lawa mea pia whakawhiawhia pito ka tau whanau na o kawa ki he whiau hiko nea. Ko e whiau hiko ta showcase ne ki robot. Pia ange upa parema ke nau sologa. Robot ina o mai whakakonga pene kau tahau na organize whiau hi. Pia koe kaure ka pia tau tolda mai ki tonga niu e supervision pina sai e o whai apelo whentu kowe mo. Na whafonua haka o motu. O whau o whakatatau ngai tutuuni koe nai o mai moe. Moe puha wadu na o veteki mai te robot e kana tuk whau betonga. Pia nena o ku hingai no ku o wai te sanga maari tau whanau ke nau wako mo te puno aki hake arunga he tu o te maununga ka kupaufu ke sai pou ka lahe apito mea te kau tolu kau whaiako maa tu o te mo e whanuafu. Nofka whiawhi hako wholau koni na subu pou ak lahe apito ai pou me takuta whake heke he pureanga ai pou whaseni te mo e u ta whake heke he me he. Ko e toko nima koe nika ni ihene whiriwhiri me he apiako whakasainisi o University ai ako nau to'o ai ako le soni whakasainisi ko e ako whaka ensinia ka e pehe foki ki he ako whika. Pea ne taki ai a ulua ki ola fini ka e toko ni ki ai a mahon lai hakau motu. Pea ne osi vahe ki nau tolu ki he ngahi whatongia ki he kehe. Ne te whamatala foki a hawea ki whatongia mawhatukituki ki hono whiri o eni ihi koe ni. Nga tewa ngā whangofuar ka mai tane huwe mai ta mai ki o ku maalaha bito e hona o background i sainisi. Ai nei toa da mai tangata e toko tolu mo e toko ua se fin ko kau science students ka toa. Pea koe toko tahai me hako ari a hona. Pea koe toko whae me foundation te koe a USB. Koe toko
ko foundation la ako to da haria hana ko do wa mo affiliation mo ria hona he ko mai mo school base so follow to ki mo ana CDC na ka mai a po wa be mo tai lu ai ba be he se nga we a ki ko ka he background la he se ma ko the strength is deep in ko to it has to be science as ma bit as ani malo heavy to white ko ta mai geno na wa ko engineer ga na me cha he fika ko computer e ku la heavy to me fra ko ya fa engineer ko fa programa computer e ta buena fa wa so aro pa di ko mo na video e ke io ko ya ko sa ni sine ka we ai diria ma fa no fili ko ta mai ko ki ka we tini I he whatongia ki hono tāma pe I mo fo'u ai lo patini na ngau hi ni whahoko ia e hongo kau nangana na kau he timini ai a ko lo peta tau moha pai mo litia tau kawha. Ni whapolo kalama lewa mo tāma pe I e he tokotolu tangata I he timini ai naunau wha teknolosia koe ni ai a ko sione ve hala ula ki ola fine mo mahonlai hakau motu. Ne nau te vai vahe pe foki ki he whatongia whakauli he lo pati ai ni ne nau fo'u kai pe he foki hono whakalea mo whamatala e nau ngawe. Ke hika lava mea ko nā wausia ni malawa o whawhalawai ki nā tolu ki Switzerlandi I he ngahi tokoni mo ofa ke kehe me he ngahi potunga au e pure anga ka he pehe foki ke he ngahi kupu whengai a ki tāu taha. Ai ni whahai pe me tali kita university ni whamalo ia ai ngahi tokoni ko ia. Kai kehe koe metali ko ula o he wheo hini ni mahanga ia Switzerlandi, Police, Lithuania, mo Botswana, kai mahanga lewa tongani I he Siliva, mo Mexico, Korea Tonga, mo Tanzania, pia toki hoko hi whai pe ke ngai whanua e te awal noa, ni nau kau I he wheo hini. Ma ai ngongo ai leiti o me televisione Tonga, ko au wahi whanua tū pola. Na e kawa te ekpale mia hua kawa meliku ke whatahalahi whakatau e pangkea mamani ni whakahoko I Washington Amerika. Ko e mea atu ene e ki pale mia o kau I he whatahani I hano lakanga ko e ki ministali o leo e potunga e paanga tonga. Whatahamo ni hoko koe kōwana seniale o tongani ki he poate o kautale kita o e pankeeni. Ne whakahai pe hua kawa meliku ai tu unga lolo tonga o e whiangahanga I whakaekonomika ho tau whunua. Mo ngahi wesia o e ongo whengata I sanuari pe he ki he mahaki whamamain lahi. Pia kau ki ai mo hiki ko e to tongkoloa mo e koloa lolo. Ne malawa I pe whakatahani ke whakahoko anu whakaivia e wāwhenga o ake a tongani me pankea mamani ki hono lalanga o hafonga malawa he panke o ngau e whakataha me pure anga I he whenga ke whasiise ngai wesia whaekonomika o tau whihangahangai mo ia. Ne viki ai Manuela ai ngawe o skia vele ngai pure anga I hili pea wike ua me he kamata pure anga hua kawa meliku mo e ahia I he ngahi whakatamaki koe e whanua o na whakahoko whatongia lelei I ona matu uake ngahi whaingata ani kai pehe foki ke whenga whakakea ke whakaekonomika. I ne pehe ko nau tukupae pankea mamani ke nau tūta whaaki tongani o tokoni mai I ngahi whaahinga ta whaaki pe I hono lalanga o I tonga tu uloa mo whakalakalaka whakaekonomika. Te nau tokoni ai ki he pure anga e ta whaaki he kehe kai pehe ki he ta whaaki he kehe o kau ki ai langa whakalakalaka I he ako mo e teknolosia. Kai kene hauka whakatahani ke te mao e tongani mo e ngahi tokoni kehe me he ngahi ta whaaki kehe o Amerika. O ku whamamawhai me he potunga e polisia uloa ki whapapau I e tuunga hao mo e malu whanonga aki itahi o ta tau pehe nau ki he waka mo e tuunga o e ea. Ko toi whamanatu eni me he kau polisia ka wengani hiri ai malawa o whakahaofi ha mo ui e toko wa I eua ni lipoti o kuna tēkina I he waka I he moana. Ko e whahaofi eni he kau polisi o eua hango mata pule ta utolu ua mo tolu walu. Nana mawahe me he elia potu tahi o tufu vai eua o whafuafua ki he taimi ni mā pongpongi a toko naki ki he motu ko Kalau. Ai aku tui he mama o kilomita e tolu me he whakatonga he hifo o Kalau. I angongo tuku mai potunga e polisi nei mawahe ai wakani whafuafua ke whoki hifo ki eua I he taimi hiwa pe walu pongpongi. Ka nei lipoti he whamili ke kau polisi mga tuunga I he tuai ai whoki ange ai onga matapuleni. Mahino pene I kai ke ia whenga teknolosia I onga matapuleni ke malawa whakahoko hawhetu utaki ke hano kumi ki naua. Pe koa whahinga nau whakahauwhi mo ui e malawa ke naunga ki ai o ka iai hapalo palema. Neongo iana e malawa he kau polisi o whakahauka e whekumi ka te ki naua o ngawe ake e wakatou tai o mao ki naua whafofua ki teimi fitu e whiawhi ato na kipe I he matatahi ofi atu I haaluma. Ne makatounga ina te kina me he iai palopalema ki he waka mo I ngahi nau I he waka. Neongo koe ngongo whawhiawhia ki whamili mo e motu ai toi mau ai ongo matapureni
Ka oku whamamawhai me he potunga e polisi, ai mahu inga au pito ki he kautou tai ki mo tue mateu teu whakanau nau wangi i he wholautahi, ka e pehe ki he tue tokanga angi ki he tuunga o waka, ko e ea pehe ki he kaupāsese. I ene pehe o whatokanga mamawhai potunga e polisi ki he kakai whenua, ai mahu inga ke mo tue tokanga angi aki hona ulak whapapau i eta whaaki kotoa pe, pe tok whakahoko ai wholautahi. Kua te kaupe ai University Pacific Tonga pe USP i he lisi whakahoko ngā University tāla o māmani ki he tauwho o wanoa watolu. Hiri ange na uloa ki kau ki he makamaileni i he tauni wanoa wawa. Ko e whakaha e Palestine po koe pule ako ko ia o University Palofesa Bal Alwalia i hau ngongo tuku mai. Mai whanua tūpola i pe me whakaiki ki tala nā ko ia. I he whamatala Palestini mo pule ako e University Palofesa Bal Alwalia o whaha i mihenia alu ke te lele yangia e te unga whakaako ma o me University e Pacific Tonga o māta unga mei he tu uloa i ne ngahi polokalama ako mo i whakakwatongia aini i ne nā wako he University i he ngai wheitu ke kehe unau ngāwe ai hili e nā whakakwatongia i he whi ngāko i he University. Ko e whakahoko whoki eni he kautaha makasini ko Times Higher Education World University Rankings ai a koe kautaha whakamaman lahi be ia o nau polusi e ngai whamatala whatotolo ki he ngai University i Māmani ai au whatewhito i ngai tau mua alalahi e wha o kaugai e atakai o e ako ko tu unga pele volo e ako whatotolo he University mo ngai tau mua ki he pe. O kau hene hae ngahi ola maolunga me he University ko ia i he ngahi area ki he kehepe. O ka wai ai malae o sainisi ko e atakai o sainisi ko whiriuriwaki o e ampe he ki ngowe. I he whakahokohoko ko nine mawai he University Pacific Tonga ai le volo ko e tahawhi mātaha me i he tahawhi wangi au. I he NPH ne toi pehe e Alwalia o gulanglangi i he University he au sia ko e ni ko hi o mahino mai o whatokanga i he University Pacific Tonga me tōpule anga pe o kakahake ai e University whawhitu ko e ni ki he tu unga whamaman lahi. Nā ne toi pehe koe whahoko koe niu ne te whamalohi ai e mahu inga e University, koe University whawhitu o ma ai ngahi whanua e Pasifiki, o ne whamalo i ai e ngahi tokon ko tape me ngahi whanua me mipa o e Pacific Tonga i he University ni. Koe mātonga whoki e kauha University he whahoko koe ni ko pau ke ne mao ai ngahi me ani, ko pau ke ako he University e whanau wako matai tohi, ko pau ke si hifo e pesete walu noa o e kau ngau e kuna wako i e fo i leso ni, pea koe whatatolo ko pau ke hana e Spulusi he University a ngai whatatolo whakaako e tahawhi i he tau e nima kua mariwatu. Pea hai koe ngai pepa whatatolo whakaako e te au ni manoa i he tau nei malawa ke whao he kawako to ke tā filosefa i he University. Ma ke he mehe niku te kaufo ke University Pacific Tonga i he ngahi University tu ki mu ai whangeau i he tu whawahapuri anga, pea te tu ki mu ape i he ngahi University e ni mangeau i he ola i ngahi au sia whakaako ai ngahi University. Mā ngongo ai le te omu televisione tonga ko au wahi whanua tūpola. Nā e whamaa whānai polo kalama e kakai Pasifiki ko e Sun Peaks i he pōwhalai te wike ko osi o kau kei kautonga i no whake ngai whalanglang ma kehe ma ni ihi o kunau tū ki mua i he ngawi whakataki ma ai kolo ko e malae o ako, malae o e whakalele businessi ko e taki lelei, ko e mo uilelei mo e ngai whalanglangi ma kehe pe. Alistu pō mo whakai kiki o e talanoa ko ia. Ko e ngahi whakalanglangi ma kehe ko nine whakia ki he toko hongful mā tolu ai ne kawa i e kautonga. Nei langka hake i he toko whangia ua e kakaina nau kawa atu ki he polokalama whaki whakalanglangi ma kehe no fitu ko ia ai Sun Peaks ki he kakai o Pasifiki i he taoni. Ko e tumtuma ngahi whalanglangi ko nei whaki e pō whalaite, ko ngahi ngawe nei whahoko e whiwhine tonga ko e ko toke tā soana mui he ata, ai e kune tau kei whoki i he whaupalani ki tau hea mau mea toko ni ki pot ngai mo ui tonga ni, ma ngai whanua ko e Pasifiki Tonga. Ne tok mau pe a hono whailonga toke tā filosefa i he sainisi ko e mo ui rerei i Aukalani no Sila me i he University o Teknolosia. Ne kau whoke tokon koe ki hono whoto e sen tā ki he kau suka, ma ngahi mahaki koe whilawe i mo e mafu, pe he ke kālawa, pea o bea ni ki kau tahak i loa koe toto wawe. Lo tonga polokalama na e pehea i e toke tāmui mui heata na i talu pea i ne tupu hake mo ene manako i he le soni sainisi, pena i makatu unga i ne whiri koe ke ako ki sainisi mo i lelei, me i he taimi koe na i lahi ai a hono tautau lele aki i koe ane whine e ki, hene kei mo ui ki he whane mahaki. Ko hi koe ne puke koe i mahak suka mo i mafu, pea na ane wakai tonoi ki he ngawe lahi koe whahoko i kau nesi me kau toke tā i he whane mahaki, pea tupu me ai ai ni whie ako i te whaki koe ni kene toko nia ai kau mahaki i he kaha o.
Ki mua pe whahau koko ia ai lea a toke tā mai mihe ata, na hiwa ia i hono whamiri, ai himi wesiri ana ko ia koe taukau ke whamalo ia. Alo sisu o tua motonga ko hoku tofia. Koe ku tau mua ke toko ni iha taha ke toi ma ui wholoa pa he eku i lo i koe koe ma ui lelei ma longa ma ui koe tau kakai mo mea kai whatupu ma ui lelei pe he ke ngahi mahaki koe tupu me he ngahi mea tokoni u tau mao o koe kai ke whatupu ma ui lelei. O ku totonu ke tau mahi noi ai whawhia ko take mea tokoni mai to unga ma ui lelei. Koe te unga whawhia malie o ku iai ai ku tau mua ko hono o mai hataha ke ni talamai ngahi ngawe koe ku lelei he ne whahoko ka koe taimi koe aku nau liliwai ai whaunga koe nau mao mea tokoni me whaunga mea tokoni u nau mao pia toi vahe koe ngahi whakalakalaka koe ai nau mo uirerei koe ola i whawhia malie ki au. O whemau ke tau toi whahoko ngahi ngawe ke ngahi kolo pia ke nau kau i he kamata anga mo vahe ngahi lelei koe aku nau wa o sia pe heke nau ngahi talaloto. Ke toko hong ful maa tolu ko ini ne kau huna whake whakalanglangi ma ke he ne kau ai a Imelda Rokoua me he kau nesi tūki mua koe Pasifiki pe koe ProCare ko le au sa lilo toke tā Sadad Moaiawa mo e palofesa ko Peggy Fairburn Dunlop me he potunga we ako koe Pasifiki. Me he potunga ki moli mo e whiwhatau aki koe Pasifiki ne kau mea a nau me Sui Henry mo Laura Cale Hall. Koe ma uilelei me longa mo ui koe Pasifika Futures, ko toke tā so ana mui hea taia mo toflau tala lelei tau whale me iai. Ko Viola Tauti mo ala ki hihifo vailahi me he ngau e whatakia me he Leva Pasifiki. Moana Connect mo mana moana me he ngahi ngau e lelei taha ai te pataka whaioranga Farmer Pasifiki, pia pehefoki ko Iaso hana Melania hana lele leva, mo David Lato me he pot ngāwe ki ngai ngāwe whataki ki he kakai Pasifiki i he ngahi kolo. Ma ai ngongo ai le teo mo televisione tonga ko au Alice Tupou. Mua patau mawai ta toi wakai peheni ki he talanoa lalahi oi aho. Whakahistoria i kunei tongani ai me tari siliva i ulak whi aiwha apure anga whikau aki mo whatutu teknolosia whasainesi koe First Global Challenge a Siniwa Switzerlandi. Tuku pātang kia mamani ke nau tuuta whaaki i tongani a toko ni mai i hawhainga ta whaaki pe i hono lalang o i tonga tu uloa mo whakalakalaka whakaekonomika. Pe a whahawhi kau polisi ha mo ui ewa i ewa me ripoti o kuna tekina i hawaka i he moana. Koe kakao te peo ngongo i lea whakatonga me le ti o tonga uluaki mo i waka ma whakatelevisione tonga i ai whakaamuni au tonu atu kira to whali a tonga hono kotoa. Whamalo te tau kei whi amai ka maunea.